Koncert počal so s 2 špivankami, ktorí odšpíval chor nižších klasoch a potom še so s príhodným repertoárom predstavili solisti na klavíru, harmoniki, tambúri i klarinetu, ktorí hrali klasični, ali i narodni kompoziciji. A ja na koncertu špivala i hrala sam tamburku i baš mi se počelo. Komu ti to hrala? Hrala sam, jak za 8. marec od koncert bol, to sam hrala svojej mami i babi i všetkým z mojej familiji, djevčata. Osmomarcovski koncerti majú dlhokú tradíciu a pre veľkú zainteresovanosť od prešloho roku še jeden otrimuje i u ruskim keresture. Ja moram da kažem, sam ja uvek zadovoljna. Deca to uvek... Ja vše zadовольна. Дзеці то барз добре виведу. Вони ще барз добре виборя і зострему. Аж і лепше, як ми одроснути і на істе шицко, co вони нам з музику презентуju, krasne. Lepo. U ramikoh osmomarcovskih koncertoh škola zaprowadzuje i akciju Tydzień krasnih slovov, zo čijim vyslovjovanjem i zapisovanjem še bori protiv parnjackoho nasilstva. Koncerti budu otrimani nješka i na jutre u školskej švetočnej sali u Kuli.